Itu ria kieha na maithori nirigomeire muciini gwa Peter Kirathe thutha wa mwana wao wa kairetu wa ukuru wa miaka 3 kuragwo na njira ya guitwo nginyagia gukua ni muiritu wa kirathi gia form 4 riria maraririaga na mbere na igongona ria kanitha mwena uyu. Regina Wangui Mwangi nyina wa kairetu gaka koekaine ta Margaret Wanjiru augite marathiete kanitha ota mutugo na kuria thutha-ini niguo aragire mwana wake na mihango ya kumwetha iranjiriria kuria marakorire mwana wake akomete mbere ya gucoka gukurana atini akuite. Thutha wao kurora mbica cia CCTV niguo ironanirie no ratabanirie giko giki na kuria muiritu uria ratabanirie giko giki araikirio ngono. Vile nimepata amerara nikaenda nikamshika. Akuangosha kabisa na kwa mdomo hajatapika but ana mate zile zimeshikana zinakaa gamu. Hizo ndio ako nazo kwa mdomo na amerara. Nikamwangalia nikaona amejiendea choo. Nikamwangalia na mbele nikaona mbele hajaguswa. Mimi nikaeka duru juu. Peter Kirathe ithe wa kairetu gaka akiuga uria araheirwo ndumiriri ya gikuo kia mwana wake riu akioria aciari gukoragwo mari maitho kuri ciana ciao kuna ni kuri angi meingiritie maundu-ini matari mega. Sasa kupiga simu ya mama mtoto ndio nikajibiwa na mtu mwingine akaniambia kuja hapa Kendas Hospital. Nikamuuliza kuna nini? Akaniambia kumetokezea tumeleta Shiro hapa na hayuko. Sasa nikataka kujua ni kitu gani imeendelea. Lilith Wachira OCPD wa Bahati agikira uhoro yo mukonde ugite ni maikitie muiritu yo ngono na kuria arahugwo mahuri ni maafitha au thuthuria a DCI mbere ya hinguriirwo thitango. Na ako kwa mikono ya wapelelezi hawa watu wa DCI na anachunguzwa tujue kiini cha hii kitu ni nini. Ama ile kitu isukuma huyu mtoto kufanya kitendo hicho ni nini. Gerifotera shesheni ya Kameme TV kuma gicigo mbuge kia Bahati kaunti-ini ya Naikuru gitagwo Wanjeri wa Kariuki.